Dvopolni univerzum. Rekapitulacija. U kosmosu su nežive materije polarizovane na razlike plus minus, a živa bića na razlike muško-žensko. Sam kosmos celovito uzet kao skup svih materijalnih ispoljenja je polarizovan na treću vrstu razlika. O vibracijama na osnovama energetskih sadržaja njegovih faza, prime i kontre. Prim faza događanja je faza 9 sirovih energija, a kontrafaza sećanja je faza 10. energije, koja je skup energetskih jedinica informacionih posebnosti, identiteta, proizvedenih mozgovima živih bića kosmosa u fazi događanja. To su u stvari misli. Sva živa bića kosmosa su proizvođači misli kao zaključaka, namera, planova i odluka. 11. energija kosmosa je energija takozvane tamne mase, kojoj pripadaju i takozvane crne rupe. Tamna masa je energija koja djeluje kao medijum, u tom smislu da održava funkcionalne odnose svih materijalnih stvari u kosmosu, među galaksijama, unutar galaksija, među planetama, na planetama i oko planeta. Odnosno, tamna masa je medijum energetske prirode. Ona nema funkciju prostora jer ostojanja imaju samo materijalna ispoljenja koja imaju zapremine, a u ispoljenjima koja također imaju zapremine, kao ribe u vodi, na primjer. Velika kosmička tela imaju zapremine, ali se nalaze u nečem što sebi nema uporednika, u nečem koje egzistira ni u čemu. Oko kosmosa je konstitutivno ništa. Na velikim nebeskim telima je tamna masa primetljiva kao gravitacija. U atomima nema djelovanja tamne mase ni takozvanih subatomskih čestica, nego se tu radi o ponašanjima atoma. Kao što su u grčkoj mitologiji za svaku djelatnost u ekonomiji i za svako mentalno stanje čovjeka bili zaduženi bogovi, tako se ponašanjima atoma pripisuju postojanje subatomskih čestica. Za sad ih ima oko 200 poznatih. Naučnici 19. veka su pokušali da utvrde postojanje medijuma za sva velika kosmička tela, koje su imenovali eter, jer su pretpostavljali da sva kosmička tela plivaju u nečem kao što ribe plivaju u okeanu. Najpoznatiji tragači za etrom, Michelson i Morley, su omanuli jer su materijalno merljivim stvarima, zrakom svetlosti i ogledalima pokušali registrovati nematerijalno. To je bilo isto kao da ribe pokušaju sebi objasniti golfske struje bez da išta znaju o temperaturnim djelovanjima sunca na vodu, isparavanje, o oblacima i kišama, o hladnim i toplim vetrovima, atmosferskim pritiscima. Crne rupe su virovi, vrtlozi i tornada tamne mase na tačkama presecanja faze događanja sa kontrafazom sećanja. Crne rupe otimaju oplemenjenu energiju, 10. od faze događanja, 9 sirovih energija u korist kontrafaze sećanja. Faza sećanja je takozvana kosmička inteligencija.